koplok pas bujulan sungut dia pakai udut anjing ayo gawe sore ya 1 hour later. beres Pak beres bisa kunaon dulu molor wae gawe atuh udah bisa ke aing sia sungut dipake urut anjing urut hah aku banget tongkol wah beta mah semoga semoga koneksi jadinya aduh goblok mulai baru kok aduh ngopi deh sini ya man ngopi deh ya Gila, ada bercocok tanam itu naon? nanya naon Bercocok tanam. naon Bah cocok tanam Ya. memasukkan benda tumbuh pada alam semesta. No! Menciptakan keindahannya si Bapak. Mantap. Sok kali. Mang goblok teh boga hiji awewe. Kapan babah teh usaha jalan, gawe jalan, sok atuh babah teh gerak kalir. Saya kepikiran teh eta omongan budak. Bukan Bapak teh geus tol, ibadah getol Bapak mah. Usaha eukeun, awak badag. Motor lumayan lah yang dudukeun. Atau kumaha tuh tong? hanya Ini bapak lain udah yang kawin oh betul yang naon cerita sok. ya bau daging naon ya malu ayo gawe seken geus bae gawe Yes. Kunci. Panas. bikin heula panjang wadinya nabo oh modal olina heula goblok modal olina pohon ya Nuwatan
naik urut oli lagi. Kayaknya setengah urut. Oke. Terus Ki. Oneng. Oh. Kunaon dikocok-kocok siapa susu beruang wae tak? Keapaleun. Biar sari-sarinya menyatu menjadikan satu individu yang hakiki. Emangna benua Afrika, head, pok, mana teman oli mana? Gunakan oli ini. Aduh, goblok. Hanya di bibir saja. Dulu kau sirami dengan segelas madu agar tumbuh benih cinta di hatiku. Yes. Tapi kali ini